Hai menaze namai hegiku zimemang kage kolom dele namai hegiku zimemang kazane kadeirege klebe ze ma ibes yabara sam paulia makche anai kumge Neet UG 2024 paper leak pepelam ge ket ketev ze anui hai mana chira hange teura dele nai komting kom chana zen kai madai Neet UG 2024 paper leak pepelam ge jamai ge indiaram kadege samram ki dilang ki Supreme Court ke samram ge Supreme Court menen ko samje anti medu zarangai zen ko report che kimi kachibse suna amni hai mana chirange teradle railang bige NTA National Testing Agency me baudu se paper leak pepe center zel rang lia range rang dele ze che paper leak pepe ne cho ko me candidate medu ze plap gi zingomi chijidu rang lia ra ze pihi ze dike zi kreure ka changbe Supreme Court ne NTA National Testing Agency me baudu ze be gai dele ze aibe Neet UG 2024 paper leak pepe lam ke dike zi kreure ze ket mai design samram dai gule ze che tati be ge samram bike hunta ka kana ze minute kai re gom be aibe Neet 2024 paper leak pepelam ge samse ka hai ki dele ze sale ze Supreme Court mene anti National Testing Agency me baudu ze ka klebe pepegne candidate me ze CBI mene chuna ge kemete chabam me ze plan update te rahange report chu ki dele ze sale ze anti mene hanai komge Neet UG 2024 paper leak pelu bechange expert committee tele gai jabam mene chuna re ka changbeng ko ira banai siara be tele gai zalami plan report chu ki dele ze paming bige re exam te rahange ki ze petition kai ze chirmak che protest te meramegu page karegu consolidated report du ki dele ze sale ze NTA National Testing Agency me baudu ze nyaram kadege samram ki dilang biki Supreme Court mene pihi ze ndike zikre pihi zena hagin chat mingeria chipo lungki ge plan report banaya punuina news e punuina ko report ki me plan polia rahange pihi ze rangai dele ze ka chu dele ze Supreme Court mene sam pato dibe minge polia gai bege railang bege nai komting kom chana zenkai madai Neet UG 2024 go paper leak sana te sing dele za aibze diko mi chei komi ka chibje chunaria anuidu ma du chimang le ze pakna bige student me mina hangna hai mana ku exam da ne cancel te lak dele ze Supreme Court mene san chi chak ze rang chi gai dele ze pak chumbige paper leak te ko du chat pe lak zai pnuina chunare ka chamdu kemet pe lak le zaina ne aibe Neet UG 2024 go paper leak ti basic ne exam zane te chu da hange nangu dele ze Supreme Court mene rangai dele ze pam dai bige exam te bige du student me lein du ka hre menai hre mak me ka chibizi du chuna re ka changbe ma du chinchi mak re le plam jane paper leak paper ne pnui exam te bi hi ge teacher me pnui tu zete hre me te hre mak me ka chibize chinchi mak le ze ka chi dele ze paming e bige electric media kane paper leak te le design ane nam kang ge mi ru hu to be gom ze to gu dele ze Supreme Court mene rangai dele ze sale za nai komge Neet UG 2024 paper leak paper ze nai komge ru na magle zika chidle Supreme Court mene aibe Neet lam ge sam heki ze sam rambelo ge polia ge ze nai komting kom chana zen kai madai komge Neet lam ge plan reaction na ziket case se wangchang dele ze che tati beting kom chana ze kai ze ka chum komge case plan hadai ze madai ze chapo chang kom chana ze kai ze kana komge hemre kana ze chapo chang kom chang na ze kai ze ket komge haisna ze ket plan chuna re ka changbe aibe Neet lam ge ting kom chang na ze kai ket kene chuna re ka changbe ge case total ze hait se cherex na ze ka chum wangchang dele ze ka chu dele ze nai komge du chuna re ka changbu du NTA National Testing Agency me bo paper leak te dele ze Supreme Court India ram kadege samram biki ze turam biki dibikine rangchi chakai bi ze bamle sudu Neet exam paper leak te bi ze madu te undi makle ze chuna re ka changbu National Testing Agency me bo ze dam zalam wire dele ze aibelam ge dike ze kre ze cat my designer samram dai designer Supreme Court me ko pnuine ki gai ko me ka chibze chiti sinra dele ze na mai gi gu ze me mangka kodui bigna polia ga be ningnui hai mana chira hanget num gale ze na mai gi gu ze me mangka na aigane loi ga dele hai mana ze klum dele ze subscribe te gai makchabam ze du subscribe te gai rang du kyam gai ka kadai dele